BCBP je za bezbednost u Srbiji svetionik novih pogleda. On je pokušaj da se o bezbednosti razgovara na drugačiji način. On je zajednica ljudi koji dele iste vrednosti. Izazovi koji će obeležiti naredni duži period, to su manjak demokratije, to su nazadovanje vladavine prava, to su zarobljene državne institucije u kojima ne postoji odgovornost i transparentnost, bez integriteta. To je sistem koji postaje privatni, partijski interes jednog pojedinca ili partije na vlasti. I borba protiv tih pojava će vjerojatno obeležiti narednih 10 godina rada Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Srbija u svom komuniciranju sa međunarodnom zajednicom i sa svetom uopšte mora da bude kredibilan, pouzdan partner. Pouzdan partner znači da svet, zemlje prijateljske mogu da se oslone na Srbiju. Kredibilna, to znači da se pridržava neko duže vreme određenih principa i da stoji iza svojih principa. Ono što BCBP može da garantuje, to je da će se BCBP uvek baviti i zastupati one vrednosti koje je zastupao u prethodnih 23 godine. Ljudska prava i slobode, demokratija, odgovornost.